Bismillahirrahmanirrahim. Yani tamaşavana şamiron ki bifikirin em ji kî ditirsin, em ji kî re ibadet dikin, em pir ji Xweda ditirsin, yaxud li vê dinya em pir ji hinek însana ditirsin, em pir ji mifettîşa ditirsin, em ji mifettîşê însana ditirsin, em ji mifettîşê Xweda ditirsin. Kamînkî bifikirin. Niha ez bala xwe didime ki em heva ku li mêj dikin sûretê Fatihê da ê ku süneta neke û ê ku dizgin mêja xwe bike en hindik 5 cara li mêj dike em dibên ki Bismillahirrahmanirrahim İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi ez te ra ibadet dikim, ez serê xwe ji te re datînim. Ez başqa serê xwe ji ti kesî re danayînim. Ama cana jî bala xwe didine ki hinek jî demek ki haşa sümme haşa em Xwedê dixapînin yani em vira dikin yani. Çünkü çima ez bala xwe didime ki hinekî qurûma hê mehkî berê dibên wê müfettiş were dikevin telaşa müfettiş. Efendim takîbata wî dane. Eger müfettîşeke didone sisêne îro li ku derê ne çûne kurê veşkurê werin wê bi çawa werin em çi bikin em çawa bikin û kurum amirî hinek jî tabî hinek kurum amirî yani êdî her roj ji personela mesaja dişînin û wan gazî wan dikin wan civîn çê dikin û viya wiha bikin wê müfettiş were aman ha neyse müfettiş nêz dibe wa dibe xeber de dibe were dikevin telaşê em bi kîja teqsî herin müfettiş bînin em kîja cilal xwe kin qerawata me bire çawa be aman em tiraj bibin em li balê çi xeber din wî tînin em li kîja li qonteyna bidinekê em li kîja otelê wî razînin gelo Ehmediye bidine nedinekê Hevkê Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dibe ki Erraşi vel murteşi fînnâr bide jî bisîne ji dagirda yani. Ya ji bûna Xwedê kevek em gereva xwe salam bikin çi îcabî dike ku meşaqa müfettiş bitirsin em heqwa jî re yaxcîtî bikin em vê yaxcîtî ji Xweda re dikir nakin yani. Müfettişê Xweda ji hene Xwedayê Teala sûretê Qaf da ayeta 16, 17, 18 du hev bahsa müfettişê xwe dike dibe çi Xwedayê Teala Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Xwedayê Teala dibêje ki me însan aniye dinya min însana çêkire dibêje ki em her tiştê însan dizanin em ji damara wî ya şah damariya wî jî nêzîktirê wî ne. Yani berî müfettişa Xwedayê Teala li ba me ye. Berî ku müfettiş werin. Ayeta din da dibe ki Bismillahirrahmanirrahim İz yeteleqqel muteleqqiyani anil yemini ve anil şimali qa'idun. Deheb zabit memurî dibe hene ser milê me ne dibe. Em çi dikin dinivîsînin düşünca me fikra me dahi dinivîsînin yani. Ma yelfizu min qawlin illa ledeyhi rakibun atidun. Her gotinak em bêjin em çi bikin rakîb û atîd dinivîsînin. Ve caet sekretul mevtî bil haqqi zâlike ma kunte minhu tehîdû. Ew mirina ku em jê direvin ew mirin miheqeq rokê were ev ya Qur'an em di Qur'an da jî xwend van ayeta anekayî. Îca niha gavak meriv li amaca Rabê alemê dinya re gavak însan aniye dinya ji bo çi aniye dinya em lê binerin. Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da dibe ki Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dibe min însan û cinna aniye dinyayê ji bo naku ji me re ibadet bikin. İbadet çi ye? İbadet li mêje, ibadet rojî ye, ibadet hec ye, ibadet zekat ye, ibadet însaniyet ye, ibadet yani
کو مرول حیوانا خوشک بنیره مرول دوغای بنیره جیناری بنیره مروی بنیره راس خبر ده خدا تعالی دبی چه لعنت الله علی الكاذبین کی رب که لعنت له دنبا انسان ده مرف ayrımı farkı ne ki fakat aziro bala demek ki maalesef zabıtay Rabbi alemi daima sermilimene daima yeksan inançın haya meczabıtay memuri Rabbi alemi nemaye em ketine atriya müfettişi dünyayı merke esnafı daima müfettiş libali hene atik ve rakib maalesef iro kısmek esnaf hene ki güven boğan naykirini kısmek esnaf herkes yer nabıcım çın tıkana yebedi ve ev başı ama gava çav zabıtay beledet keve navayt kati birinci vri icarat ke خودت به لعنت الله علی الکاذبین کی برا کد به لعنت لی بره تنی برا ضابطای بلدیه دکانا وی سالم دری جزا کی جره یاز نکه نبی مالتا خرابه نبی فلانه خدا دبی چی پر امور بدانیلان او بفی عقلی جام دعوا جنتت کم تنم یارن جنت yani cennet bu sabrahatin inanine çabuk ve dünyayı insanı maddiyata vi pır nimbe ولا تكي دور كو هبه ولا تكي دور كو بزارمي ولاتي epey parajer lazımه هم بيجن باسبورت lazımه باسبورت هبه فيزا lazımه بلتا تياري lazımه وسائل وي زماني وي devlet lazımه yani herkes ne kararı çünkü cennetici usa berhatinin ama me bejam yani cennet ne fi ava yani bir kafayı ve yekşmem lazım cennet hani cana mered fikre maalesef yani henek din adamıcı vallahi yani rüşvet takip edin eştara bejim henekci amcam de ne kapı yaknefin ve yağcıtiya kuj müftili khairat kuj müfti rahat kuj personel müfti rahat kin ya niye khudara kuj khudavi direk wan afk niye yani elbette ki hürmette müfti mera lazım hürmette kaymakam mera lazım hürmette amiri mecmer lazım hürmette muhtari kunci mera lazım ama beriya ve hürmette khuda mera lazım khuda dibe çe dibe mera seri khudayın em jî gu em fatihayı khoynin em duya rabi eşter seri khudatînim ama maalesef em çin taziye merik meriye zengin ki te neri khurr meleş beri radibin o begim ser çavarati filan bevan o haberat merik boyun avrat ke dibe ola haberat ya ne haber abiye şkur haber abiye yani merke fakir te ali khudaya takvaya keşkhud değer nadı keşkhud kadir kıymet nadı ki hatiye ne beyle çiye ne beyle keşkhuna be ya te ya tine yani ama demek te fahme ki em khud khapinin jimme bay mecedem khuda khapinin yani خدا تعالی دبینه خدا تعالی دبیزه خدا تعالی عالمه به هر چیزی دزانه ای درباز بوی ای کوره به هر چیزی دزانه yani neziktir kalbime neziktir damarıma şahiye ama maalesef kavak amçaf henek insan tkabin de süpiye melaf tkabej jmetri aidi ev amrime ev mazneme ev haşa rabbime ev yani ev afkiye yani müfettiş hat beraber ya ser çavar hani پر مفتیش چی بگه پر مفتیش uyarı bide ve müfettiş ikaz bide ve müfettiş ceza bide ve müfettiş پر meruf sürgün ke başka yani peki خودم sürgün ke me çapkın yani ama خفيت fikrin yani kesme am hayala خدا جيب عصا جهنمي ناكن گذرم جهنمي امام جهنمي ticari bir nekin yani ticari am cehennemi bir nekin yani ticari ام دبنا مالن جنتي اما قالنا جنتي جنار حتى وسال قالنا جنتي بري هر شيء راستي تخوزه عبادت براستي خدا را يعني كيد ببرا يعني كيد ببرا كما مرب خبر ده مرب راس خبر ده برا بخيده بي انسان قد مهمني يعني برا خدا نه خيده اجا كما من مفتش الدنيا نهر برا مفتش خدا بيرا مدام برا عتيق والرقيب بيرا مدابن برا حاتي محمد مصطفى بيرا مدابن امجرا صلوات بدن كرجا معشر ابج مرا شفاعات بكاني بامر خديج مرا شفاعات بكاني
كمان ما إيشك يجي كير ما تشكي يجي كير أم جبور ربي عالمي بكن البته كي مفاتيش مهاتن أم جوان حرمات بكن ميوانن قدر قيمة أم بدنوان أما أم طابميش مفاتيشة نبن مع الأسف والله ينك إنسان هنا ياو يعني أو ما طابميش مفاتيش ببن يعني خير أفتشي يعني بلكي هنكي بجن بياد بيتش أزانكم قوتش مفاتيش خدا دايما سر ملمن أم واجبين لك وانت بمن خير وخشيدا وانت مام أمانتي خدا